Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi di tempatnya Sanggar Empoela nih. Nih Empoela nih. Tuh. Sanggar Empoela nih. Nah, ini ada ondel-ondel nih teman-teman, lihat nih tuh. Nih. Ondel-ondel Sanggar Betawi Empoela. Jadi teman-teman itu nih Sanggar Betawi Empoela tuh, ini mukanya cakep nih teman-teman nih. Tuh teman-teman nih, bibirnya seksi banget. Mantep nih ondel-ondelnya nih. Ada antingnya nih teman-teman itu. Ini antingnya teman-teman ini. Tuh teman-teman tuh. Mantep. Mahkotanya nih keren nih. Ada bunga mawar nih teman-teman tuh. Mantep nih teman-teman nih. Lihat tuh. Ini bajunya, ini warnanya merah marun. Cakep nih ondel-ondel. Lihat tuh teman-teman tuh. Mantep kan ondel-ondelnya. Mantap nih ondel-ondelnya. Tuh rambutnya warnanya putih teman-teman. Lihat teman-teman tuh. Mantap nih. Kasih udah nonton video kita AMKW.